Kembote kokanda dia okudene Congo endioyo ipange no toine Congo lotomenezabo emono na paika diambu ngina na diao di kambe kanda uvo kadiambuko vokadika diambuko longi ilunatini kansi muna lumbuke unu diambu ngina nga diao di kamba kuna kula dieto kokanda diao kulweni nangavo anane Congo ikimvuka keto lutumineza kwenovo kimbevo kinangi koko kitobonde yatu atwa kutokamba auvo tukitanina tunasiangi eyo yonlele mupolo pasivo kunanzunu voko munwa ekimbevo kakikotiko auvo kaluvwandi fulu kimosiko emiomio ensiku mielu yalo watu amuna akala kaka yeketo vo intimambi akele bobe mambi muna kumbu ama waulu yalu utusonekene vo ya ingonda ye agosto katukala irunia uko kansi runiao ye ya ingonde ya agosto asidio muna luyatukilu muna ngiatukilu ye ingonda itwa kuiza ngonda ye setembro diambungizi ngidiao dikulukamba vo eruniao tuyatikiliaka runiao diekula dieto anane Congo muna dia 4 le 4 septembre runiao ya tete tubanga muna ngonda ye setembro setukala iruniao zizole ekuma ya ingonda eruniao dia 25 kadibanga mago ekumalu yalu seka vandika sala kwa watu nkaka edina vo abaki diruniao asidi yo mna lugatiku ye ya ingonda tugatika ye setembro dia 4 de setembro é a primeira reunião do nosso encontro anane Congo diambungizi ngidiao dikulukamba po tuvutukididiaka recomeçamos as nossas reuniões de anane Congo consoante as leis do Covid que nós devíamos respeitar a lei do governo. Dia 4 de setembro será o nosso primeiro encontro deste ano. Devia ser o fim deste mês, só que a sala estará ocupada. É por isso, no mês de setembro, teremos 2 reuniões. Teremos dia 4 de setembro e dia 25 de setembro. A hora é a mesma, das 17 até 20h30. Sábado, dia 4 de setembro, das 17 até 20 e dia 24 de setembro, desculpa, 25 de setembro, das 17 até 20. São horas das reuniões e temos as datas até fim de novembro que nós vamos comunicar no primeiro encontro. Temos todas as datas das reuniões, setembro, outubro e novembro. Daí faremos a data de dezembro para a festa do fim do ano. O dinheiro que já contribuímos ainda anda na conta, como muitos pensam, mas teremos o relatório de tudo no primeiro encontro. Bandeko, reunião abisso ya anane Congo ezongi. Ngai na pesa kamibeko te, na lobaka kaka oyo gouvernement na mikanda bazo komela ngai. Bofinga te, boloba mabe te, ngai nasala kaka oyo leta azako loba. Sikoyo ndenge bomoni leta azongisi ba réunion. Donc réunion ya mois oyo lokola na fin ya mois sali kozala occupé batie yango le 4 septembre. Le 4 septembre ekozala réunion na biso liboso na mois ya septembre tozala na réunion mibale
Donc il y a mois ya août au bandilé bachango le début septembre et puis tous en réunion en septembre comme normal le 25 septembre ce qui na bosanité ezali samedi à suka ya mois ba réunion na biso sempre vai continuer na samedi à suka ya chaque mois réunion ya ana ne Congo diadi idiambunga kala diawu diekulu kamba répétition pona konono ana ne Congo ezali toujours chaque dimanche tozalaka na mois moko réunion ezalaka te parce que mois wana ça les a occupés na lambef pona marché. Merci, abraço a todos. Regressamos nas nossas reuniões de Ana ne Congo. Kembote kokanda diaukulu lutomasala. Tchau, tchau.